Now that's just another groove to kickstart your morning. That's right. Good morning, Fiji. It's Gold FM bringing you the classic hits to fine-tune your morning. And Fila still trying to fine-tune her voice. And as always, Pedali still trying to wake up. Now this is where you'll find us every morning from Monday to Friday. On Daybreak with Pedali and Fina from 6 to 9. Join us. Ni sambula, sai koyongo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Era mai vakila tiko na leo ni bunua vaka itiko mai wailoku, na ndrendre ni veito sayaki, ena kiana mai songo tiko na wavu mai bunindilo. Ayado na bei kaongo ena singile wenda indai, ni uti na kiana dikevi kalo rai, ni sa malmalumu na durni wavongo. Etara tiko na vaka itiko mai wai, marata vataleka, bali ke korlelai. Ayado na bei kaongo ena buku ni nonda tako sava tiko na wabongo ena bei singa ni mbera ni rangai ndeo yani kinambasi. Amai baka yadora tiko ni kua na kambani na Fulton Hogan mai New Zealandi endo na vuli membaleta na nonda tango maki na kena ibaka lesi ena nonda bengarabi ena bei singa. Tukuna na kena manindia liu o Peter Watts ni dua na buni kawai ni kambani na lewu ni maboa kama yado bei irna tamata takadaka ena yamba kisa oti. E dio sangbul kabitu na wili ni maboa mai na wili ongori e diwa era lakin dikevi baka bunyi wai e lima era dengu me bukena kena daumaka na bimbi na maboa ka e dobi ira ka ndua e voleka ningailai musu kina na yavana. Whakareitaka na tambana nindraki mai nandi, nina wakila itiko na katakata nindraki ena nodo banua, ena lomni ngonongo kanda dono mena waka tiko ngo ena tolu tala mazawa. Tukuna amniasi tuindraki na darekiata wakatao ni tambana nindraki, nibu ni katakata oya na boleka ni mata ni singa ena ngonongo, kena tumbu na wakarau ni katakata ni wai wakambimbi ena weyaniano ena pasifika. E kaya o tuindraki ni toka ena rosang bulu na dikiri mai na wakapakarau ni katakata ni wai ka toka ena rosang bulu kabitu na wakarau ni tangi katakata. Kini gito, tukunan daw ni wei wakatawalidi ni timi ni rakabi leo ya bito Ben Ryan ni maro taka na nodoto wakapakarau na leo ni timi kina sota ni Las Vegas kina Wellington Sevens. Erto wakapakarau tiko na dorobo ena hotela na Uprising Beach Resort mai Deumba. O biti e tombo bata ke New Zealandi, Australia ke Scotland ena sota ni mai Las Vegas kana baka e dori tiko mai ne ka rosambul ka ba kina ka rosambul ka ona ni singa ni bulongo. Esa mai tapa e keri na vakaleleka ni nondai tukutuku ni teimo demanda. How would you like to spend your morning? You could spend your morning like this. Or you could spend it like this. Tune in to the morning ride every weekday morning from 9 a.m. till 12 p.m. right here on Today FM, Today's Hit Music.